Indzaba yasinokuhlwakana ngalovelele emsakatweni echannel Maswati akhala ngokuthi kunebantu labathengisa likhala kubo ngesikhathi yena ngekho sesikoleni iminyaka lesihlanu. Lo muhla siyilandzelele singumsakato echannel Maswati samtfola Stephen Magongo lokungena lokusolakala ukuthi nguyena wathengisa lelikhaya. Asachaza Stephen Magongo ushito yena ukuthi ubukela umphakathi ubeke kanjena. Eqinisweni lonke nje lelijala elikhulumako angizange sengilibone emakholweni. Lengikwatiko lapha bekunababe wakaMasibuko anemntwana wakhe lo kathi bekakha naye lelikhaya balakha lelikhaya babongithulo babacala ngetindlu leting2 wadakha wafundzisa lo mntwana wamfundzisa umntwana waze wakhona naye kuphila so sebayakha bacedzile bende konke lelikhaya leli bakaMasibuko balibuyisela endlungulu yaseke iyamukela Masibuko waniketa lo mnyemakhe so lo make lengeke ngithanze kumkhipha mhlambe igama lakhe lo make unemaphepha onke lachaza ukuthi likhaya walithola ngalokufanele futhi lenzaba yatekwa nakandaba zabantu wayijuba indaba zabantu washo ukuthi cha likhaya lakho Masibuko ngalokuphelele so lona nyalo etinkulumeni takhe akusito leticacile kahle ngoba azange sesimbone ukuthi uwakalanga sotawuthi kukini lapha lapha nje lesikwatiko sathi ukuthi Masibuko uqale yena walwa nebakamdluli bathi likhala la anduwabo so balwa isikhathi lesithe salo ashonile lo mntwana lo baba balwa nalo babe so nyalo sebahambile laba bakamdluli babona ukuthi no akusiko kwethu lo nyalo ke sekubuyeke lo mntwana nakhona uchushwa abantu lebangakameli ukuthi bamchube kanti ngakulinye hlangothi uchazile ukuthi sinokuhlwakala ngabamati nje kule yandzawo futhi lelikhaya leli balati kahle hle bona ukuthi labani kungako kwawontiwa wonke umsimeto nemaphepha avele atshengisa ukuthi sinokuhlwakala ngakangeni kulela khaya. Indzaba yakhe langa ibhlungu okulandzela ukuthi uthi sohlala kubomakhelwane iminyaka sohlela iminyaka lemibili. Ndzabeni channel Maswati ngijustice wakadlamini na Gary Carlos sikumathapha.